Ragire Chinsa Ikomi chabo no maragoba nani chinga kichindingo kwaregania twemanya amangana Amayia ensenchera yo wenge buna abeireka watika nigo togo chukubwatana nere Joshua Auta oyo kuyamanya asenchera ayebimanyerero naboigo Abigail Nyanchama nigago chikwene kinga chibicha amona mariogi agoikeire asenchera engekerano. Yeah? Amenyibe kinyoro kya tindireti ejo gotoka Amayia County ya Kisii niko basagana enkayemo yo mosacho yo manyakaine buna egetonto emambi ya lero ase basalia abinto ase enkayo kolengana na banyakinyora abo niko batebiremna nigo enkayo yabairege korosi amaro echanga nabo igo kwonya ebinywewa bindi gusamaryo gande eyo gotindi nigo bono batebabuna nigo babaire bakoneria nonya nabana abake amarwa nabo igo nebinto binde asikiri batebabuna ati bagochi korigerere gose wanjira engane yo gokogenderera ase ekinyoro ekyo nigo bano batebabuna nigo abana abake gusabasae babaire bakoneriwa amarwa yo ase osechange yo ase abange babaire bagosiria amagimabo nabo igo abande babaire bakogenda ase chinchera chitari chindonge nje esa marieta onkor Gladys Aminga chief officer location ana obone go to the next day school kurukwendereti tuachane kile we have suffered so much igoro ya tange koni guga changa is sold here like a gold changa inauzwa bangi inauzwa watoto wamepotea tumeshindwa la kufanya sasa tumeamua kama wananchi tumeki sure pombe imekwisha kabisa na mtu yoyote yule anaweza kusupport uuzaji wa changa hapa tutaandamana na yeye tutamshika apelekwe kotini kuanzia leo changa imekwisha hapa kesho mkipata mtu anauza changa au ibangi tunaandamana na yeye tunamshika tunapeleka kwa serikali. Kwa hivyo ndugu yangu tunataka dunia ijue sisi watu wa Enderet tumekataa mambo ya changana pangi kuuzwa hapa kuanzia leo na yule ataweza kuendelea atapata cha mtema. Mungu atusaidie. Abanyagitari ba maiso Amayia County ya Kisii nigo litukoria rero bachingira lituko ryo korora ria maiso ase ense engima nigo boigo bakora okorobekana komorembe ase omocho bosongo ase bara unenyagitari ya maiso eyo kuriko muna eye clinic egotoka Amayia County ya Kisii eyo nigo boigo linyagitari eyo yarenge gochingira emyaka 10 igese bachagite koena na obokoreri wa maiso ase county ya Kisii abakora no director we nyagitari yo oyo kurikana nere Daniel Kyage nigo bono batebna ase egekeke myaka 10 nigo babire bakorera abamenyi be county ya Kisii amone chi county chinde abo bagotarire nyagitari yo ase okuganiyo bokonyi ase nsemeyo ya maiso nigo boigo atebabna nigo barachiko genderera okorera abamenyi be county ya Kisii ase obogwenya abo ase nsemeyo ya maiso. Umesikia hii, tumefurahi kama mmekuja, tuangalie macho tuone kama kuna shida gani na kuwapatia health education kidogo kwa mambo ya macho. Na hiyo nafikiri inaendelea, tumetembea town na tunaendelea kuwashauri mambo juu ya magonjwa ya macho. Kitu kingine kwa siku hii pia sisi kama Kisii Eye Hospital tunafurahi sana kwa sababu miaka 10 iliyopita kulikuwa na governor hapa alikuwa anaitwa Governor Ongwae alikuja hapa akafungua hiyo hospitali na siku hii ya leo imekuwa miaka 10 tangu hiyo hospitali ifunguliwe na tumeendelea kufanya kazi kwa hizi county ziko hapa Kisii, Nyamira, hata hizi county ambazo zinazozunguka Mapei, Migori, Narok na tumeona watu wengi sana, watu wamekuja hapa wengi na tumeweza kuangalia
wale walikuwa wanahitaji operation tumefanya, watu wengine wamepata miwani, watu wengine wamepata tu health education tu ya Chingaki county ya Kisii yagenderete gochengera ritukorio korora kwa maiso nigo abantu besokya ase owikira nase nyagitari eyo erio abwase barenge kolengwa abosa nigo boigo barawa no mowaziri obwense moyo bochenu imeye county ya Kisii omosbati Gladys Aminga oyo ora omoyega oyo nigo boigo atebia abanyagitari bonsi babe bagokora egasi no moyo yomo nase ateba buna niga serikali ye county ya Kisii erachi kubwatirana nenyagitari eyo kone kinga nkoere abakoreri be agose abamenye be county ya Kisii obokoreri obuya nje esa marieta onkoro Gladys Aminga chief officer utendete obochene ngona chiri ko bateri tukoria rero neli tuko ense engima egosherekea igoro ya amaiso okorora kwa maiso bono rero turi no mogokonga etubwate okubwatirana amona Kisii High Hospital amona Ministry of Health koranga ritukije rero twarisherekea ase Kisii High Hospital a year and part of the government kiara ko tabanga partnership tukubwatirana private na public twarwa obuhwenya ase chinyagitari uchiesa abantu baitu ase ritukoria rero tubwata abantu bagwate emichandao ya maiso omnobo mobukuru cataract bari kunyara korobia abantu baitu rero ko barubare busaga Kisii Hospital na abanyagitari baroro abange bakiri ko bara abantu baitu Omosike William Ruto osomora ibwensi ya Kenya omosike William Ruto nigo ritukoria rero atarira county ya Turkana ase bare gochingira omuyega bweri tukoria kerero ase county yo kolengana na Ruto ni gatabona igara chigosira ekekoro kya abaturkana naboigo abantu bonsi ase enseto ya Kenya chingaki arenga ase omuyego yu bwegekoro kya abaturkana nigo abarire irabuna nigo arachi gosira aba osara chiko bakolera amagenderero abantu bonsi be county yo ya Turkana. Ndio imenipitisha nikawa rais wa Kenya. Asanteni sana. Najua saa zingine mnajiuliza maswali, hiyo kura ilikuwa chache, lakini huyu mtu alipita namna gani? Kura zenu ilikuwa chache, lakini maombi ilikuwa nyingi, ndio nikapita. Ndio? Si mnajua kuna Mungu pia anapanga maneno. So kwa zile kura mlinipatia, mimi nasema asante sana jameni. Na mimi nataka niwahakikishie watu wa Turkana ya kwamba mimi nitafanya kazi na viongozi wenu wale mumewachagua, kama ni MCAs, wabunge, gavana wenu, senator wenu. Mimi nitafanya kazi pamoja na wao kwa manufaa ya maendeleo ya watu wa Turkana County. Na vile hawa viongozi wenyewe wameamua kufanya kazi kwa pamoja, mimi nawapongeza viongozi wa Turkana kwa kushirikiana na kufanya kazi pamoja. Na mimi nataka niwahakikishie vile mumeungana, vile mumefema mtafanya kazi pamoja, na mimi nitafanya kazi pamoja na nyinyi tuinue Turkana na tupeleke Kenya mbele. Tunaelewana jameni watu wa Turkana? Togo tigara ase etaro yomurai bwensense moya Turkana nigo abatebire gose abatebire barayi be county yo kubwaterana amonera elio kwene kinga ngokolera bare abamenye be county yo amagenderero nigo Ruto atebabuna nigara chi kwene kinga chinyagitari chenseme yo gose che county yo chanyorire ebintu biri biganeri elio kwene ki abamenye be county ya Turkana nkonyora bare obogweni asencherere obwango nabayigo niga basaba ababwatani bande kwene kinga ngose mibare aba tobonsi asi county yo kwene kinga nkorinda bare amarwire osengwe etanga bare akorwa okonyora amarwire ase county yo nigo bono abatibuna barachi kwene ki gose barachi konyora ebintu ase chinyagitari ase eka kyabwango elikwene kinga abantu bonsi ebanyorire obogwenya bwabwango.
tumekubaliana na viongozi wenu ya kwamba mambo ya matibabu lazima tushughulikie. Tayari hapa kwenu Turkana tumekubaliana na county government ya kwamba tutakuwa na community health promoters. Mimi tayari nimeshatoa milioni 70 ya kununua vifaa ya all the community health promoters in Turkana County. 2,000 na ngapi? Community health promoters how much? Wote 2,300. Tutawapatia vifaa in the next 1 week. Tayari imeletwa, iko hapa Lodwa. Tutawapatia vifaa ya kupima pressure, ya kupima sukari, yale magonjwa madogo madogo, na watakupima ukiwa nyumbani hata kabla hujatoka huko kwenda hospitali. Kwa sababu tunataka mambo ya afya ishughulikiwe kule kijijini kabla wananchi hawajahangaika kwenda kutafuta madawa hospitali. Tuone kama tunaweza kutatua matatizo mengi katika kule mashinani, katika vijiji zetu, kwa sababu tunabadilisha mfumo wa afya Kenya. Badala ya kushughulika na kutibu, tunataka kwanza kufanya mpango wa kuzuia magonjwa kabla hayajakuwa ya matatizo kwa wananchi. Ekiombe kirigitenete obwene ase bunge litukoria rero nigo bakora egikaro kyabene amono mu waziri bwoborendi bwemeke giture kindiki abo ase giture aerera naki abeire kagokora emirimo ase county gose ase nseto ya Kenya nigo boigo obakwanera igoro yabanyimbo abo bayogochia gotumwa gochia senseri ya Haiti eri ogochi kobeka omorembe ase enseyo chinga kecho nigo mu waziri oyo atabamuna gose aerera buna inaki abeirega korika abanyanyimbo ase enseto ya Kenya na kiboigo abeirega gokinya abanyanyimbo ebirego na boigo konganyigwa kwa abanyanyimbo gochi ase Chinsamo ochinde. Deployment, actual recruitment, actual promotion, actual transfer. And therefore, general policy statements, even on the same issues, are permissible in our interpretation, whereby policy statements that are not targeting a particular officer for transfer, promotion, recruitment at the policy level. And therefore, under Article 246, there are powers on recruitment of recruitment, promotion, transfer by the National Police Service Commission, and at the moment, issues to do with the promotions of officers up to inspectorate level have been delegated by the National Police Service Commission to be done by the Inspector General of Police. But for officers above, from superintendent and above, those promotions. Nomo waziri bwe ansemo ya agenda Aisha Jumwa ni gatebire buna serikali ya Kenya kwanza nigo yabikire nsemo chibesegete icyo kirachi gosira abana abanyaruka ime yense kagokwana chinga kiaringa somo ye county ya Turkana nigo boiga kureire abantu bari bonsi babwate gose bakobwatia ebimira ebyo bietire ne chinga kyose bieture ne chinga ki kolengana nere nigatebire buna bari abonsi bakubwati ebimira ebyo buna ekemo kyaboko babuno gosara abana abanyaruka naboigo oko chinywomo chiagenkyo nigo kumukirigwa egetambukiro egetindi ine serikali na naunga mkono yale yote ambayo yana faida katika maisha ya Mkenya kupitia mila, desturi na utamaduni wetu. Lakini nataka niwaambie katika karne ya 21, karne tulio hivi sasa ni karne ambayo Mheshimiwa Rais amekataa kabisa kuona mila na desturi ambazo zinanyanyasa haki za kibinadamu. Na mimi nataka niwaambie
yale maovu ambayo yanafanyika katika jamii ambayo rais amepiga marufuku, na sisi tunamuunga mkono. Na ningeomba jamii ya Waturkana pia, hasa sana wazee ambao hawa ndio wanaolinda lango la mila na desturi, tumsaidie. Omo waziri webinto bitweteine ne saipone tuya nigarulege kurogo chiasa abantu bonsi bari bakosagana amanani ale imeyense ya Kenya kolengana nere nigatebire buna niga abantu barachi kwimukirigwa egetambukire gitindi asoyoro konyorekana kagosagana rinani rinde ryonsi imeyense nabo igo nigatebire buna nige serikali egochia kwimukiria abantu bari gosabanyanyembo bari babegetubyara 23 ase egosagana gose asokubwatiranirwa nobokurumi ase nsemeyo ya manani nigobona tebina onde bwensi urachi konyorekana neri mocho goroyo gosagana rinani rinde ryonsi nigo arachi kumukirwa getambukire egetindi nabo igo koirwa egesibo egekongu. We have in this short rain period set a national tree growing target of 5 million trees by the time it is Christmas. 500 million. Actually, it's 500 million. And we are hoping that the rains will come in a consistent fashion as we go towards realizing this target. Later this afternoon, the Principal Secretary in charge of Forestry will be leading delegates who are attending a National Landscape and Ecosystem Forum in Nairobi to plant trees at the City Park as we, in anticipation of the rains, kickstart the short rains campaign, both as a ministry and as a country. We have divided the interventions for the 15 billion trees by both ecosystem and intervention area. Green spaces and urban forests such as Karura, City Park, the Arboretum. Omwanchu murigeri aigana onko bitorera amangana Amayia ase Chinsa Ikomi ase enchira yobwenge korende umirana nere Josephat Amisi akumanya ase enchira yobwagare chikoraga enseyemo ya bono maragoba nigo twarengenere Joshua Auta oyoko yamanya ase enchira yebimanyererio nare Abigail Nyanchama oene kinga chibicha ama namariogi agoikire ase enchira endonge erietariane Dorcas Kemuma endere gotwara oborigereria obya ime ya Ndizi TV na bwo bwansu obwo Gusii. Ndizi TV, ubwansu bw'omu Gusii.